Reka nongere mbasuhuze kandi mbaha ikaze mu makuru arimo avugwa hirya no hino mu mahanga mu isi ya kure. Muri Amerika, Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yateganya kugira umuherwe Masadi Bros, intumwa yihariye mu karere k'ibiyaga bigari nk'uko bitangazwa n'ikinyamakuru Semaforo cyandikirwa muri Amerika. Uyu Bros ufite inkomoko muri Libani ni ba mwana wa Perezida Trump, umuhungu yashakanye n'umukobwa wa Trump witwa Tiffany Trump. Ikinyamakuru Semaforo cyavuze ko nyuma yo kwemezwa Bros azakora urugendo muri Kongo Kinshasa no mu Rwanda mu mpera z'uku kwezi turimo. Urugendo ruzaba rubaye mu gihe umutwe w'Ventura urwanya ubutegetsi muri Kongo ukomeza kwigarurira uduce twinshi tw'Uburasirazuba bwa Kongo. Amahanga na Kongo byakomeje gushinja u Rwanda gushyigikira Ventura, ibyo u Rwanda rwakomeje guhakana. Naho mu Burusiya, Ukraine yateye Moscow mu gitero cyagaragaye ko ari cyo gitero kinini cy'indege zitagira abapilote z'intambara mu murwa mukuru w'Uburusiya. Cyahitanye byibuze umuntu umwe, gitera inkongi y'umuriro ndetse no guhagarika ubwikorezi bwo mu kirere na gari ya moshi mu karere. Guverineri w'akarere ka Moscow, Andrei Vorobyov, mu nyandiko yanditse kuri porogaramu yo koherezanya ubutumwa ya Telegram, yavuze ati uyu munsi mu masaha 10 z'igitondo igitero kinini cy'indege zitagira abadereva cyagabwe kuri Moscow no mu karere ka Moscow. Yongeyeho ati kuri ubu bizwi ko umuntu umwe yapfuye, abandi 3 barakomereka. Umuyobozi w'umujyi wa Moscow, Sergei Sobyanin, yatangaje ko byibuze drone 69 zasenywe zazegereye umujyi mu byiciro byinshi nk'uko bitangazwa n'ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters. Hagati aho ku munyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio yavuze ko bigoye cyane kuba Ukraine yakwigarurira ibice yambuye n'Uburusiya. Ayisaba gucisha make ikemera ibyabaye kugira ngo amahoro aboneke. Uyu mutegetsi wa Amerika ni wagize itsinda rya Amerika rigiye kuganira na Ukraine mu biganiro bibera muri Arabia Saudite hagamijwe gushaka umuti ku ntambara imaze imyaka 3 ihanganishije Ukraine n'Uburusiya. Icyakora bisa nkaho ibyifuzo bya Ukraine byo kwigarurira ubutaka bwose yambuye n'Uburusiya bubarirwa kuri 20% by'ubuse bwose bwahoze ari ubw'icyo gihugu bishobora kutagerwaho hashingiwe ku magambo ya Bwana Rubio. Uyu mugabo yagize ati mu by'ukuri bizaba bigoye kuba Ukraine yashyiraho igihe cyo kwirukana Abarusiya ku butaka bwabo bigaruriye, ikongera kuba kugira ubuso mu bwo yari ifite 2014. Ingingo yo guhara ubutaka nimwe muzo Perezida Volodymyr Zelensky adakozwa. Icyakora uyu mugabo asa n'ufite amahitamo make kuko yamaze guhagarikirwa inkunga y'intwaro n'amakuru y'ubutasi yahabwaga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibituma umugambi wo kwigarurira ibice byose Ukraine yambuye n'Uburusiya uzama agatotsi. Reka nsubire muri Amerika mubwire ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Marco Rubio yavuze ko 43% bya porogaramu za USAID zizavaho burundu ku isi. Nyuma y'akazi kari kamaze ukwezi n'igice ko gusuzuma imikorere ya USAID kakurikiye iteka rya Perezida Donald Trump ryo ku itariki 20 Mutarama uyu mwaka akimura kurahira ryahagaritse USAID ye cy'amezi 3 muri Amerika no mu mahanga. USAID, ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere mpuzamahanga cy'Amerika, kimaze imyaka 64 gishinzwe, cyari ikigo cy'igihugu ubusanzwe kigenga nk'uko bitangazamakuru nka Voice of America bivuga. Minisitiri Rubio avuga ko gusuzuma imikorere ya USAID byageze ku mwanzuro wo gukuraho burundu porogaramu zayo 5,200 kuri 6,200 zakoraga. 43.8% za porogaramu zose zivaho. Asobanura ko zagiyemo amamiliyoni n'amamiliyoni y'amadolari ku bidafitiye inyungu Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse ko zimwe na zimwe ahubwo zangirije izi nyungu z'igihugu. Marco Rubio yavuze ko agiye gukorana n'inteko ishinga amategeko ya Amerika kugira ngo porogaramu izagumaho zajye mu maboko ya minisiteri ye, no kuvuga ububanyi n'amahanga. Icyakora abadepite mu ishyaka ry'Abademokrate bemeza ko gufunga USAID bitemejwe n'inteko ishinga amategeko byabinyuranyije n'amategeko. Inteko ishinga amategeko niyo yashinze USAID hari mu 1961 kandi ngo nayo igenera ingengo y'imari yose ikoresha. Naho mu gihugu cya Philippines, Rodrigo Duterte wahoze ari perezida wa Philippines yatawe muri yombi nyuma yo gushyirwaho impapuro zo kumuta muri yombi n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC rumushinja kugira uruhare mu byaha byibasiye inyoko. Duterte yafatiwe ku kigo cyo mu mujyi wa Manila ubwo yari avuye muri Hong Kong. Ibyaha akekwaho bifitanye isano n'ubwicanyi bw'indengakamere ubutegetsi bwe bushinjwa gukora mu gihe cyiswe icy'intambara ku biyobyabwenge. N'ibyaha akekwaho gukora hagati y'Ugushyingo 2011 kugeza muri Kamena 2016 ubwo yari meya w'umujyi wa Davao, ndetse no kugeza ku wa 19 2019 ubwo ari perezida w'igihugu cya Philippines. Intambara yo guhashya ibiyobyabwenge Duterte yatangije nyuma gato yo kugera ku butegetsi 2016 bivuga ko yicayemo abantu ibihumbi by'abakekwaho kubicuruza biganjemo abakomoka mu muryango ukennye ituye mu mijyi. Ishami ry'umuryango w'umubyeyi ryita ku burenganzira bwa muntu muri 2020 ryari ryavuze ko iriya ntambara yaguyemo ababarirwa 8,663 mu gihe imiryango ishinzwe kurwanya ihohoterwa rikorerwa mu ngo ivuga ko bapfuye bashobora kuba bakubye 3 uriya mubare. Leta ya Philippines ku ruhande rwayo yemera ko abishwe ari 6,252. Itangazo ryasohowe n'urwego rushinzwe itumanaho muri Perezidansi ya Philippines ryavuze ko Duterte mbere y'uko atabwa muri yombi, polisi mpuzamahanga yari yarakiriye impapuro za ICC zo kumuta muri yombi. Uyu mugabo watawe muri yombi na polisi ya Philippines kuri ubu aracyafungiye muri iki gihugu mbere yo gushyikirizwa urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC rukorera mu Buholandi. Muri Gashyantare 2018 bwo urukiko rwatangije iperereza ry'ibanze kuri Rodrigo Duterte mbere y'uko Fatou Bensouda umushinja
umushinjacyaha mukuru warwo ategeka iperereza ryuzuye 2021. ICC ivuga ko ifite ububasha bwo kuburanisha uyu mugabo nubwo 2019 yavanye Philippines mu masezerano ya Roma ashyiraho uru rukiko rusanzwe rukorera Irahe mu gihugu cy'Ubuholandi. Mbabwire kandi ko abanyamurenge bahagarariye abandi banditse batabaza amahanga ngo haguruka barinde bikomeza kwicwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ikinyamakuru Twahirwa cyo mu Rwanda cyavuze ko abanditse iyo nyandiko bavuze ko bahagarariye abandi banyamurenge batuye muri Kongo, muri Suwede, Norvège ndetse no muri Denmark, udasize no mu gihugu cya Finland. Ibaruwa kandi bayigeneye abaminisitiri b'intebe mu ibyo bihugu, ikaba ikubiyemo ubutabazi bifuza ko bakorerwa kuko bari kwicwa umusubizo isi yose irebera. Ubutumwa bwabo bwavuze ko ubwicanyi bakorerwa atari bo gusa bwugarije, ahubwo bukorerwa n'abandi bose b'abatutsi batuye mu ntara y'Amajyepfo ndetse n'abitwa Bahema bo mu ntara ya Ituri, aho hose ni murasirazuba bwa Kongo. Muri iyo baruwa handitse ati guhera 2017 abanyamurenge bishwe mu buryo buteguye kandi bwa gikwira bugera ku bantu bose bashakishwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Abamayimayi nibo babigiramo uruhare muri icyo gihe cyose. Bemeza kandi ko abamayimayi kuri ubu bamaze gutangira gukorana na leta n'abazarendo. Abayanditse bavuze ko hari imidugudu 150 yasenywe burundu, inka 500 ziraribwa, hanyuma 80% by'abanyamurenge bavuye mu byabo bahunga urupfu. Mu guhunga bahungiye mu Rwanda, bahungira i Burundi, muri Uganda no muri Kenya. Abagize amahirwe kurusha abandi babonye ubuhungiro mu Burayi ndetse na Amerika. Mufunga Bineza uyobora umuryango w'abanyamurenge muri Suwede akaba umwe mu banditsi iyo baruwa yavuze ko ubwicanyi bakorerwa bukorwa ku manywa bugakoranwa ubugome kandi bushyigikiwe na leta. Muri iyo baruwa hagaragaramo ingero z'abanyamurenge bishwe harimo leta na Gisore Kabongo Patrick, akaba yarahoze ari umututsi wishwe nabi yicishwa amabuye umubiri we barawutwika, ibice byabo bisigaye barabiteka barabirya. Byabaye mu Gushyingo kwa 2023. Umwe mu bashakashatsi bari Humanity Watch witwa Thomas Fesi yavuze ko ibyabaye icyo gihe ari amahano yabereye ku Karubanda. Ibaruwa bari abaturage itanga kandi urugero rw'ibyigeze gusohoka muri raporo ya Alice Nderute n'umwe nkuru y'umuyobozi mukuru w'ishami rya Loni rishinzwe kurwanya jenoside, yavuga ku bwicanyi bwibasiye abaturage ba Kongo bavuga ikinyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi. Nderute yanditse ko ubwo bwicanyi bwerekana ko hatabayeho gukumira muri Kongo no haba jenoside nk'abakorewe abatutsi bo mu Rwanda hari mu 1994. Abanditsi iyo bari bavuze ko nubwo hari ibirego cyangwa se impuruza zabaye guhera muri 2020 kugeza 2024 nta wigeze agezwa mu butabera ngo akurikiranwe ku byaha byibasira inyoko muntu baregewe. Kuri bo ngo byerekana ubushake buke bwo gutanga ubutabera, ikintu bavuga ko cyagombye gukosorwa vuba na bwangu. Etienne Serubungu uyobora abanyamurenge ba muri Norvège yavuze ko bashaka gukemura ibibazo biri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo agomba kubanza kubimenya mu mizi yabyo kandi akabikemura ari aho ahereye. Serubungu yavuze ko kubikemura gutya byatanga umusaruro kurenza gutega amatwi bivugwa n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abanditsi be bari bashimira abayobora ibihugu byo mu majyaruguru y'u Burayi kubera ubushake bwabo bwo kumva iby'iki kibazo, bagasanga leta ya Suwede ariyo gushimwa uko itabarengeje ingoho ubwo bayiganaga. Reka nsoreze muri Brazil, polisi mu icyo gihugu yateye muri yombi umugore w'imyaka 35 nyuma yo kwemera ko yishe umugabo w'imyaka 60 akamuca bimwe mu bice by'umubiri we birimo umutima n'igitsina ndetse akabirya. Ikinyamakuru Daily Mail cyo mu Bwongereza cyanditse ko Celso Marques Ferreira w'imyaka 60 yasanzwe yapfuye ku kigo kiri munsi y'umujyi wa Peruíbe muri Sao Paulo afite ibice bimwe by'umubiri we bitakiriho. Ku mubiri we ngo habonetse urupapuro rwanditseho izina Gringa, izina ry'umugore ukekwa ko ari we wakoze umuhano. Iruhande rw'uwo murambo ngo habonetse n'icyuma cyariho amaraso yumye bikekwa ko aricyo cyakoreshejwe mu bwicanyi. Ukekwa n'uwitwa Joseph Harimo w'imyaka 65 wemeye ko ari we wishe Celso ndetse akamwica nabi. Mu iperereza ryakoze yavuze ko yamwishe nyuma yo kumenya ko yashinjwaga guhohotera abana. Yavuze ko nyuma yo kumwica yatetse umutima n'igitsina cye maze arabirya. Polisi kandi yateye muri yombi umugabo w'imyaka 41 witwa Robson Aparecido de Oliveira bakeka ko yabaragize uruhare muri ubu bwicanyi. Polisi iracyakomeje iperereza kugira ngo bamenyekane neza uko icyo cyaha cyakozwe ndetse n'abagifitemo uruhare bose bashyikirizwe urwego rw'ubutabera.